Haga jingle kai I League haprenga Mohammedan Persia ke Rajasthan United. Haba pai shaga ke jingle kai ke Mohammedan kala khori ka nam job. Hadin magalala lim suk ke Rajasthan United dasan lakaway. Pada haga ke jingle kai urang ele kai ke Mohammedan UAD Harmandes ule yo bentep hat-trick. Baleng bag ke jing job ke Mohammedan kadang scam banbat ya ke kerdan ke baningkong haga mi ya keng poin. Haga jingle kai Indian Super League haprenga East Bengal Persia ke Mumbai City. Haga ke jingle kai ke Mumbai City kala khori ka nam job. Hadin magalala lim ya ke East Bengal syabar nalaying dai wailanon. Badia ke sigol jong ke Mumbai City la yo bentep haga minit ke baar peu sau lengba ogorot sina. Ba lengba ke jing job ke Mumbai City kala krius ke kerdan ke basau haga mi ya ken poin. Haga jingle kai AFC Champion League round of 16 first leg hapreng ke Shandong Taishan Persia ya ke Kawasaki jingle kai ke Kawasaki kala khori ka nam job. Adin bagalala berpelim ya ke Shandong Taishan dan Laila A. Badia gilai gol jong ke Kawasaki la yo bentep haga minit ke baar peu pra lai peu lai bat nyob peu kendai. Haga jingle kai Champion League round of 16 first leg hapreng ke RB Leipzig Persia ke Real Madrid. Haga ke jingle kai ke RB Leipzig kala yo shwa bat penki ijar tang haga minit ke baar Henry ke deipat ke offside. Pada hadu bukut ke kela step baru arteri ken hun dia khai klem la bat khijar. Badai tang Maria sedang ke kela min kata ke minit ke basau peu pra ke Real Madrid kala yo bentep ya ke gol ke beningkong jong ke jingle kai lengba Ibrahim Diaz. Bad ia ke bola rapen bu do Daniel Carvajal. Badai lema ke si gol jong ke Real Madrid kirang ile kai jong ke RB Leipzig ke klem la shu mensiu ke yang hadu bukut ke jingle kai haga baga Real Madrid kala job dai wailanon. Haga wei par ke jingle kai hapreng ke Copenhagen Persia ke Manchester City. Haba pai shaga ke jingle kai ke Manchester City kala yo pen khijar nengkong tang haga minit ke basipeu lengbau Debruyne. Bad ia ke bola ya rapen bu dau Foden. Dei haga minit ke balai peu sau ke Copenhagen kala yo pen tap ya ke gol penia khai lengbau Matson. Henry Hashwa benkut ke kela step kata haga minit ke basau peusan plus way ke Manchester City kala yo biang bentep ya ke gol bentam lengbau Bernardo Silva. Bad ia ke bola ya rapen bu dau De Bruyne. Bad Hashwa benkut ke jing rekai kata haga minit ke kendai peu plus Manchester City kala yo biang bentep ya ke gol ke balai lengbau Foden. Bad saisin ya ke bola ya rapen bu biang lengbau De Bruyne. Bad kani kadai ru ka assist ka baar jong De Bruyne hagan ke jingle kai. Bad dei lema gini gilai gol ke Manchester City ka lala ban lim ya ka Copenhagen dan laila ko wei hagan ke jingle kai.